Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. U današnjoj epizodi otvaramo Digimon Starter Deck Hero of Hope. Ovaj novi starter omogućava igračima da dođu do nekih karata koje su izuzetno popularne i dobre i fokusira se na sam adventure stil igre. Hajde da vidimo šta se unutra nalazi. Ovdje imamo pravila igre koje ovog puta možemo naći u većem formatu. Dakle, više nam ne stavljaju one kartice u nekim većim količinama, već samo ovako, što je sasvim ok. I naravno tu je playmat sa Gabumonom i Metal Garurumonom. Sada ćemo da pogledamo kako to izgleda. Jako lepo. Što se tiče samog deka, tu je. Hajde da ga otvorimo i da vidimo šta unutra dobijemo. Prvi je Tsunomon, 4 komada, Gomamon, 4 komada, i Gakomon, također 4, Zudomon, isto 4, Angemon, također 4 komada, Magna Angemon, 2 komada, Palmon, 4 komada, Togemon, 4 komada, Lilimon, 4 komada, Gabumon, nova verzija, fenomenalno izgleda, 4 komada, Metal Garurumon Ace, 2 komada, ima mogućnost da bounce, to je da vrati u ruku. Ovo izgleda fenomenalno. Joy i Mimi, 4 komada, Matt i Teke, Believe in Our Friendship, 4 komada, Genai House. I sada dolazimo do novih promo karata koje se konačno nalaze u ovom starteru. Red Scramble, Blue Scramble, Yellow Scramble, Green, Black, Purple, koji izgleda simpatično, i evo izgleda da ipak dobijemo ove kartice vezane za pojmove u igri. To bi bilo to za ovaj video. U sljedećem ćemo otvarati najvjerovatnije novi starter koji je vezan za Wargreymona, ali sve u svemu ne zaboravite da se subscribe-ujte, lajkujte i komentarišite. To bi bilo to za ovaj video. Do sljedećeg videa, pozdrav!